Туугандар, ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин каналдын катталуучулары, кой көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул эки тиш кой сатылат, туугандар. Линия Гербес, ээси толук маалымат берет. Чүй облусу, Сокулук районунда турат, адрес боюнча. Анда эмесе чоо көрмөкчүбүз. Видео лайк басып каналга катталганды унутпаңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Мына ушундай арашан эки тишти токту сатылат. Мына азыр параметрлерин бүт ченейбиз. Мына разрез. Боюн, кулагын ченейбиз. Тишин көрсөтүп кой. Таза эки тиш. Болду. Так, боюн ченеп койла. Мына бою. Бер кылгынчы. Болду шуна гана. Басып кармай бер. До конца бастыңбы? Ошентип кармай бер. Так. Бою. Таза. Кулакка кармап. Шакеге бас. Почти 20, да? Да. Айлантчы? Айлант өр. Бері қап келер, не керек. Тарт. Сен ошондай қармамайчы, мойнынан қармап қалсаң. Сүйреп кетіп отын. Тарт. Қай бері өшті ғой. Чешіп ал мойнынан. Тым ғой, жүріп өзің үшін. Боштағы тартып қойылды. Базына келе тұрған болсақ, базы 140 000 сом. Линиясы Гербес. Екі тиш тоқты. Қысыр.